dame i gospodo, bivši i sadašnji učenici, zaposleni i svi vi koji ste na bilo koji način doprineli životu i radu naše Srbobranske gimnazije. Ovaj svečani skup znači formalno obeležavanje 50 godina postojanja gimnazije Svetozar Miletić, što je za našu opštinu davlje na koji moramo biti ponosni. Od 4. aprila 1962. godine, kada je doneta odluka o osnivanju gimnazije, do današnjeg dana ispisana je čitava istorija. Smenjivale su se generacije učenika, profesora, direktora, znanja su se širila i pratila potrebe koje je vreme sobom nosilo. Kroz svo to vreme nešto je ostalo isto. Potreba da se časno radi svoj posao na zadovoljstvo onih koji znanje pružaju i oni koji to znanje koriste, i upisujući i završavajući fakultete, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, pokazuju da je obrazovanje uvek bilo, jeste i bit će temelj boljeg života. Sadašnji trenutak pred nas je doneo nove izazove. Nedostatak materijalnih sredstava urušio izgled naše gimnazije, a ono što je od svega najtužnije jeste da je broj đaka sve manji. Ali na ovo gledamo samo kao na izazov, uvereni da sve ono što smo ulagali prethodnih pola veka jeste temelj i garancija naše budućnosti. Dugujemo veliku zahvalnost našem generalnom sponzoru, opštini Srbobran, kao i butiku sportske opreme Zmaj, DOO Turinka i Pekari Hit, koji su omogućili da ostvarimo našu zamisao. Hvala vam što ste se odazvali u velikom broju. Priredili smo vam prigodan program, ali pre toga će vam se obratiti direktorka gimnazije, Marija Tutorov, i bivši direktor Radoslav Filipeti. Dragi naši prijatelji, želim da se zahvalim svima vama koji ste se odazvali našem pozivu i time nam učinili čast i uveličali ovaj dan za nas jako važan. Zahvalnost ugujem i bivšem direktoru, profesoru Radoslavu Filipetiju, predsedniku opštine, gospodine Zoranu Mladenoviću, njegovom zamjeniku gospođi Gradina Slobodanki, predsedniku Skupštine opštine, gospodinu Željku Bogojeviću, gospodi odbornicima, direktorima škola i ustanova i svim sponzorima, udruženju BISER, učenicima i profesorima koji su učestvovali u organizaciji ove svečane. Meni, kao novo izabranoj direktorki, pripala je ta čast da otvorim ovu proslavu organizovanu povodom 50 godina postojanja gimnazije Svetozar Miletić u Srbiji. Želja imam puno. I sve su vezane za očuvanje opstanka i prosperiteta ove škole. Sretna sam što vidim da imam toliko prijatelja, za koje znam da će mi pomoći u ostvarenju moje vizije, jer to od suštinskog značaja za budućnost svih nas, prvenstveno naše dece. Lepo se zabavite i hvala. Pozdravljam sve goste, u stvari kada pogledam ovako, ne znam se ko je gost, a ko je domaćin. 50 godina trata istorije, 50 godina za čoveka, ljudski vek. 3000 ili preko 3000 učenika je dobilo diplomu ove gimnazije, ove škole, preko 100 vrednih profesora je prošlo, neko duže, neko manje.
trebao bi nam jako velik stadion da primimo sve, da smo ovo malo šire obnarodovali. Nekako smo išli da počnemo pozornice i da ovako manji krug, a evo, ipak u sredstva informisanja, čuće i širi krug. 30 i 50 godina iz prve generacije sam upisao se posle osnovne škole. Kad sam završio, počeo sam da radim u gimnaziji. Dugo sam radio i bio dugo direktor. Mnogo lepog je bilo za ovih 50 godina. Vrlo je teško upisati. Pitali su me šta je najinteresantnije. Setim se, ali teško je mlađim generacijama i objasniti šta je to bilo, jer je tih 50 godina menilo se i odnos prema nekim stvarima i odnos prema svemu. Uglavnom, ovih preko 3000 učenika koji su dobili diplome, oni koji su završili, dobili diplome, dobili su polaznu tačku i odslušnu dasku za studije, pa je uglavnom i velik broj uputio se ili i završio te studije. Kroz ovaj duži period, koliko sam bio direktor, trudio sam se da gimnazija ostane. Bilo je teških trenutaka, bilo je kada smo morali da pređemo zbog reforme obrazovanja na nešto što nije gimnazija, poljoprivredna i prehrambena škola, ali i tu je bilo dobrih učenika, dobrih ljudi i posle, i čak i oni su upućivali se na studije i završavali studije. Posle, kad se prvi tračak pojavio da može da gimnazija da se ponovo otvori, sve snage sam uložio zajedno sa kolektivom koji je tada bio i 90. godine smo ponovo dobili gimnaziju i evo do danas opstaje ta gimnazija. Mislim da će i ovi koji sada ostaju u gimnaziji i oni koji su u našem mestu truditi se da ta gimnazija slavi i 75 godina i 100 godina. Hvala. Još jednom ćemo čuti naš gradski hor kojim diriguje profesorka Jasmina Stolić, koji će kroz 3 svoje pesme prikazati jedinstvo različitosti, tako tipično za našu sredinu. Hajde,
Sada ćemo se svi zajedno podsjetiti istorijata škole, za čiju prezentaciju su se pobrinule profesorke Adrijana Vereš i Dijana Milezević. Završetkom Prvog svjetskog rata građani Srbobrana su polaziti od ekonomske moći opštine, broja stanovnika i zasluga u istorijskoj prošlosti, smatrali da imaju sve neophodne uslove za otvaranje potpune gimnazije. Na osnovu toga, početkom aprila 1919. godine, zajedničkom odlukom političke i crkvene opštine izabran je odbor koji od ministarstva ishodio odluku i dozvolu da se u Srbobranu 1919. godine otvori potpuna gimnazija. Prvi direktor velike srpske gimnazije bio Janko Davić. Prva generacija maturanata državne gimnazije završila je svoje školovanje školske 1923. i 1924. godine. Gimnazija je postojala sve do 1929. godine, kada je štrajkom učenika 7. razreda i odlukom ministarstva zatvorena. Po završetku Drugog svetskog rata, nakon preživljenih teških dana, maštine i bola, počinje period obnove. U vremenu optimizma i velikih ideja javlja se zamisao o osnivanju gimnazije. Nakon predloga ispunjenih uslova 4. aprila 1962. godine doneta je odluka o osnivanju gimnazije koja će nositi naziv Gimnazija Svetozar Miletić Srbobrad. Školski odbor je za direktora postavio Tutorov Milivoja, profesora srpsko-hrvatskog jezika. Među prosvetiteljima, jedan od najznačajnijih ljudi zasigurno je bio Milivoj Tutorov, prvi direktor gimnazije Svetozar Miletić, profesor književnosti. Bio je čovjek posebnog šarma, koji je uvek i u časovima najvećih unuća imao neizrecivu veru da se svet može promeniti, naravno nabolje. Pisao je o srbobranskom sportu,
omladini i vremenu prekujavanja. Na radiju Suhobrana je više godina emitovao seriju o sudbinama odašnjih porodica Đurđevski, Galanski i Unički, o doktoru Đorđu Pastiću, otrgnuo od zaborava prvi jedini deo književnika Stevana Pećanskog Balova. Bio je saradnik Dnevnika, pisao o politici, kao i u književnim časopisima. Želeo da se o njegovom Srbobranu zna više. Škola je radila po podnevnoj smeni u zgradi osnovne škole Vuk Karadžić. Međutim, kapacitet škole nije bio velik, a potreba za prostorom i usavršavanjem je postala sve veća. Pa iz ove neophodnosti 1962. godine proizašla odluka o podizanju nove školske zgrade. 4. maja iste godine počinje izlivanje temelja nove škole. Mladost te radost i sloga uslovili su formiranje omladinske radne brigade, koja je u periodu letnjeg raspusta učestvovala u izgradnji nove zgrade. Prvi radni dan u novoj školi započet je 23. novembra 1964. godine, a dežurni profesor Borislav Jovičić je pisu dežurstva zabeleže ovaj dan kao dan prvi. 29. novembra, na Dan Republike, svečano je otvorena nova, dugo iščekivana zgrada gimnazije Svetozar Miletić. Direktor škole Milivoj Tutorov pozdravio je prisutne i nakon svečanog otvaranja presecanja crvene vrpce pozvao goste da razgledaju prostorije nove škole. Učenici škole su bili veoma složni u organizovanju dočeka novih godina, učestvovali u mnogobrojnim sekcijama, ostvarili značajne rezultate u pojedinim oblastima. Prijateljski se takmičili sa učenicima iz drugih škola. Učesnici dramske sekcije sa svojim predstavama putovali po obližnjem mestu. Uspešno su organizovane višednevne ekskurzije u obilasci manastira, gradova po Srbiji, Mađarskoj, Čehoslovačkoj, Makedoniji, Hrvatskoj, logorovanje i skijanje na Šar planini, Kopaoniku. Mnoštvo fotografije i lepih uspomena koje nikada nisu kvarili incidenti. Nakon četvorogodišnjeg uspešnog školovanja školske 1965-1966. godine, iz gimnazije izlazi prva generacija maturanata društveno-jezičkog i prirodno-matematičkog smera. Mnogo lepih reči o prvoj generaciji ove škole. Mnogi od njih su nastavili svoje školovanje, bili i ostali uspešni u svojim poslovima. Bila je to radna, sposobna generacija željna znanja i izrazitog poštovanja prema svojim profesorima, koji su u kasnijem periodu pomogli da se odluče za svoj životni poziv. Među njima ima vrsnih lekara, mašinskih inženjera, profesora raznih struka, novinara, direktora, muzičara i likovnih stvaralaca. Poseban dan u školskoj godini predstavlja 25. maj, Dan mladosti, dan ushićenja svih mladih generacija i učenika. Pripreme kulturno-sportskih aktivnosti za ovaj dan trajale su i po 3 meseca. Učenici su bili istovetno odeveni i veoma dobro uvežbani za ovaj nastup. Za sportske aktivnosti su bili zaduženi profesor fizičkog vaspitanja, a od njihove kreativnosti zavisio ishod sportske manifestacije na terenu. Škola je preživjela mnogobrojne poteškoće u prvim godinama svog postojanja. Direktor škole i nastavnički savjet činili su napore da obezbede kadar za stručno sprovođenje nastave, jer je broj učenika iz godine u godinu postao sve veći i zahtevniji. Nedostajale su sredstva za rad, nedostaje stručni kadar. Profesori su radili u 2 smene, predavali nestručne predmete. Sve su to problemi sa kojima se gimnazija suočavala, ali zahvaljujući stručnosti rukovodstva ipak nastavila uspešno da postoji. U septembru 1971. godine direktor škole Milivoj Tutorov podnosi ostavku, a za vršioca dužnosti izabran je Borislav Jovičić, profesor biologije. Samo 3 meseca kasnije za direktora škole izabran je profesor Radoslav Subić, koji podnosi ostavku u avgustu 1972. godine. U septembru iste godine za direktora škole izabran je profesor srpsko-hrvatskog jezika Pavle Papulin. Profesor Pavle Papulin je radio u svogodišnjoj školi, u srednjoj školi kao profesor i direktor, na visokoj nastavničkoj školi u Pečuju i na univerzitetu u Segedinu. U našoj školi je predavao književnost od 1971. godine i bio direktor od 1972. do 1981. godine. Profesor Papulin je direktor škole postao u svojoj 33. godini. Tada je imao vrlo malo iskustva u svom radu u gimnaziji, ali putem svog daljeg rada na mestu direktora intenzivno sazrevao kao ličnost i mnogo saznavao o ljudima.
Iako je bio na čelu škole, sve u budućnosti nije bilo kao upravitelja, nego kao čoveka koji je željan znanja i napredovanja u svom radu. Za njega možemo reći da je odgovoran i organizovan do perfekcionizma, uvek spreman za saradnju i prijatno razgovor. U svojoj uspešnoj karijeri vodila su ga dva straha. Jedan je dolazio od saznanja da svako od nas podsvesno mrzi onoga koje je neznalica ili onoga koji ne zna da prenese znanje. Drugi strah sa kojim je živeo proisticao iz misli da svojim sveukupnim ponašanjem i radom izaziva odbojnost i negativne emocije kod onih koji prate njegovu nastavu. Ispostavilo se da sta dva straha od njega iskrojila stručnjaka, odličnog profesora i nadahnutog direktora. 70. godina uvodi se novi sistem obrazovanja. Jedna od osnovnih ideja bila je da se kroz 9. i 10. razred pruži svim učenicima mnogo šire obrazovanje, bez obzira kako će biti njihovo dalje školovanje. Sistem se sastoji iz zajedničke srednje vaspitanja i obrazovanja, prvi i drugi razred i pozivnog usmerenog obrazovanja, treći i četvrti razred. Međutim, usmereno obrazovanje je učenicima pružalo samo 2 godine stručnog osposobljavanja za određeno zanimanje. 1977. godine u pozivno usmereno obrazovanje i vaspitanje uvode se 3 struke: kulturološka, pravna i prevodilačka. 1980. godine otvara jedno istureno odeljenje škole 4. juli iz Vrbasa, poljoprivredne struke i prerade voća i povrća. Tih godina poljoprivredna i prehrambena industrija doživljavaju veliki uspeh, pa se i broj upisanih učenika sve više povećavao. Učenici su tokom radnih subota odlazili u pratnji nastavnika na komplekse agro-industrijskog kombinata ELAN i poljoprivrednog dobra Pionir, gde su obavljali praktičan rad. U junu 1981. godine nastavničko veće za novog direktora škole izabralo Filipin Radoslava, nekada učenika, potom profesora istorije, koji je pre toga bio zamjenik direktora i predavao predmet odbrane i zaštita. Profesor Radoslav Filipin je čovek koji nas je učio kao đake, a kasnije kao mlade profesore uvodio u posao. Autoritet iza kojeg se krije čovek koji ume da sasluša kolege i da ih posavetuje. Njegove upraviteljske sposobnosti su dolazile do izražaja i kada je radio kao košarkaški trener, ali i kada je organizovao izlete za profesore i razne proslave u školu. Kolegi i bivši učenici ga pamte kao strogog profesora i dobrog organizatora. Dobar poznavalac istorije, posebno onoga što se odnosi na Srbobran, njegove meštane, naravi i događanje u proteklom veku. Posebno poštovanje i zahvalnost mu iskazuju mladi srbobranci koje on zaposluje. Povodom prilagođavanja školskog programa poljoprivrednoj i prehrambenoj strukturi privrede u Srbobranskoj opštini 24. oktobra 1984. godine direktoru škole Filipe Radoslavu dodeljena je Oktobarska nagrada. Školske 1990-1991. godine reformom školstva u cijeloj državi i formiranjem nove mape srednjih škola, Srbobranska škola Svetozar Miletić, koja je do tada bila škola za obrazovanje učenika u poljoprivrednoj struci, prerasta u gimnaziju opšteg smera. S prve generacije maturanata koji su završili gimnaziju 1966. godine iz istog odeljenja 4. B, 3 učenika su se kasnije vratili u školu da predaju kao profesori. To su Radoslav Filip Mendin, Svetozar Kaćanski-Batuka i Dara Mudrinski, rođen Mirković. Profesora Svetozara smo ove godine ispredili u zasluženu penziju, u nadi da će sada imati više vremena za svoje stvaralaštvo. Profesorice Dare, nažalost, više nema među nama, ali ostaće nam u sećanju kao stroga i energična žena, koja je umela dobro da izvrti svakog, i učenika, i kolegu, pa i svog školskog druga, direktora. Ali ispod te maske, znamo, krila se jedna veoma emotivna, osetljiva i ranjiva žena. Pamtit ćemo njene ekskurzije koje je jedina ona godinama organizovala. I verujemo da će iz uvek ostati u lepom sećanju nas, njenih đaka. Profesora Dunđevskog smo na večni počinak ispratili 2007. godine. On je bio višestrana ličnost, o čemu govori njegova brojna angažovanja. Bio je član redakcije časopisa Polja, novinar, direktor radio Srbobrana, jedan od osnivača i prvi predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke, poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine u 3 mandata, odbornik i predsjednik Skupštine opštine Srbobran, član udruženja književnika Vojvodine. Objavio je 4 zbirke pesama: Okovane rebrima, Mrtva priroda, Anaton senke i Mesec iznad Tise.
10. decembra 2008. godine, na godišnjicu njegove smrti, javnosti je predstavljena zbirka pesama koja je ostala u rukopisu, a sada se nalazi u novoobjavljenoj knjizi pesme koja sadrži sve što je do sada profesor napisao i objavio. Svako ko ga je poznavao morao je da ga zapamti. Čovjek prijatne pojave, lepe reči i dubokog glasa koji je prijanjao duši. Niste mogli da ne čujete da on govori, na kako nas je mnogo čana naučio. Ne možemo da ne spomenemo nekadašnjih profesora Dušana Mudrinskog, koji je preminuo 2007. godine. U Beogradu je radio jedno vreme kao viziter za nekoliko izdavačkih kuća. Radio kao profesor srpsko-hrvatskog jezika, ali i predavao i ruski jezik i klasike marksizma. Sarađivao je sa lokalnom radio stanicom, Radio Novim Sadom, Vojvođanskim dnevnim i nedeljnim novinama, humorističko-satiričnim listom Jež. Bio je i narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije. Čovek koji nije želeo da pristane na nepravdu, koji nije želeo bez borbe da odustane od budućnosti, pa makar ona pripala i sledećim generacijama. Izdao je 3 knjige, satirične priče i aforizme sa Srbobranskog groblja, dokumentacijono-poetsku storiju Hronika Srbobranske opštine i zbirku pripovedaka Promena identiteta. Tako je bilo nekada, a ovako je danas. Sa tradicijom dugom, evo sada već 50 godina, danas predstavljamo instituciju koja teži savremenim vaspitno-obrazovnim standardima, koja u odgovarajućim uslovima i bezbednoj sredini omogućava napredak mladih, razvijajući kod njih ambicioznost, kreativnost i toleranciju, čineći neke od njih poznatim, uspešnim i velikim ljudima. Da citiramo profesora Filipenina, veliki ljudi dolaze iz malih sredina, jer gimnazija Svetozar Miletić je institucija koja se uzdigla iz jedne male sredine, kao rezultat ambicija velikih entuzijasta. U velikoj smo misiji, težimo da pripremimo učenike za dalje školovanje kroz svestrane nastavne i vannastavne aktivnosti. Da bi napredovali, moramo imati viziju, a naša vizija je da postanemo moderna i uspešna škola sa velikim brojem učenika, u kojoj se sprovodi kvalitetna nastava uz upotrebu savremene obrazovne tehnologije i nastavnih sredstava. Od Ministarstva prosvete se u nekoliko navrata tražila dozvola za otvaranje novih odeljenja i te 2011. i 2012. godine škola dobije dozvolu za otvaranje ekonomskog smera, finansijski tehničar, tako da od prošle godine u našoj školi postoje 2 smera, gimnazija opšteg smera i stručna škola iz oblasti ekonomije, smer finansijski tehničar. Kao savremena institucija sprovodimo i razne vannastavne aktivnosti, jer nije škola samo da se uči. Mi volontiramo, volonteri nisu plaćeni, ali ne zato što su bezvredni, već zato što su neprocenjivi. Učenici naše gimnazije pod inicijativom profesorice psihologije Jovane Jocić učestvuju u brojnim humanitarnim i volonterskim akcijama. Svojim volontiranjem stigli su čak i do Ljubljane, gde se održavao volonterski omladinski kamp internacionalnog karaktera. Svake godine, barem jednom prilikom, organizujemo akciju sakupljanja elektronskog otpada u cilju njegovog recikliranja. Uz pomoć direktorice, profesorice hemije Marije Tutorov, imamo priliku da Srbobrancima omogućimo da se oslobode elektronskog otpada i da na taj način učinimo našu sredinu lepšom i čistijom. Bili smo i u Švajcarskoj, u dečijem selu Pestalozzi u Trogenu, putovali smo i preko Atlantika, u Ameriku, na kratkoročnu razvojnu učenika. Ova edukativna putovanja se odigrala uz pomoć direktorice, profesorice hemije Marije Tutorov. Godinu nazad obeležili smo i nagradama koje smo osvojili na takmičenjima. Uspešni smo bili na sportskim takmičenjima u fudbalu, košarci i odbojci. Najdalje do republičkog takmičenja stigli smo iz srpskog jezika i književnosti i iz engleskog jezika, a posebno smo ponosni na zlatnu diplomu sa smotra učenika recitatora. Svake godine naše moždane ljude aktivira Misliša. To je takmičenje koje organizuje društvo matematičara. Koordinator takmičenja je profesorica matematike Radmila Alarinić. U našoj školi se održavaju i brojne sekcije, dramska, recitatorska i novinarska sekcija, čiji rukovodilac profesorica Valentina Holerba. Rukovodilac literarne sekcije je profesorica srpskog jezika i književnosti Slavica Filipović. Sekcijom iz fizike rukovodi profesor fizike Ivan Bajin. Astronomskom sekcijom rukovodi profesor biologije Igor Paroženi. Biološkom sekcijom Narcisi rukovodi profesorica biologije Adriana Vereš. Sportske sekcije obuhvataju odbojku, košarku i fudbal. Trener timova je profesorica fizičke kulture Maja Borocki.
Rukovodilac školskog hora je profesorica muzičke kulture Jasmina Stolić. Rukovodilac sekcije za informatiku je profesorica računarstva i informatike Jelena Crnković. Rukovodilac sekcije za engleski jezik je profesorica engleskog jezika Zora Šarčev. Rukovodilac ekonomske sekcije je profesorica ekonomske grupe predmeta Anica Zeremski. U decembru 2012. godine nastavničko veće za direktoricu škole izabralo profesoricu hemije Mariju Tutorov. Iako je kratko na čelu škole, već je dokazala da je nastavničko veće izabralo pravu osobu za taj posao, spremna za novitete, inicijator mnogih projekata i uvek otvorena za saradnju. Nadamo se da ćemo u zajedničkoj saradnji nizati uspehe. Želimo im mnogo uspešnih godina rada i da nikad ne izgubi osmeh koji je krasi. Uvek je tu na raspolaganju učenicima, da im daje informacije, da ih sasluša i posavjetuje probleme, da im pomogne pri izboru zanimanja, da porazgovara i sa roditeljima ako zatreba. Uvek je tu i na raspolaganju profesorima. Mlade uvodi u posao, starije savjetuje, podsjeća ih na ono što oni ponekad zaborave, a kada je potrebno srediti dokumentaciju, on uvek tačno zna kako to treba uraditi. Svima nama prvenstveno prijatelj, utešitelj u razočarenju, a iskreno srećan zbog naših uspeha. To je naša Ljiga Kaulin, školski pedagog. Na današnji dan, dan rođenja Svetozara Miletića, obeležavamo dan škole. Tom prilikom se izriču pohvale i dodeljuju diplome najboljim učenicima za ostvaren uspeh, a tim povodom njihovi drugari im spremaju prigodan program. Ovo je bio kratak izveštaj o proteklih 50 godina, u nadi da će naša škola opstati i širiti svojim teškim vremenima. Ostavljamo naš rad u nasleđe budućim generacijama, da čuvaju tradiciju ove škole, ali da ostanu otvoreni za novitete, jer samo tako se gleda u budućnost. Gimnazija Svetozar Miletić bila i bit će budućnost još mnogim naraštajima. Nadamo se, barem još narednih 50 godina. U našoj gimnaziji uče se latinski, nemački, francuski i engleski jezik. U saradnji sa svojim profesorkama Arijanom Šijačić, Ojdanom Jokić i Zorom Šarčev, učenici će nam na nemačkom, francuskom, engleskom jeziku i u prevodu na naš jezik kazivati stihove o putovanjima, geografskim i duhovnim, o ljubavi, veri, sumnji, snovima i o čoveku čije su duhovne vrednosti ideal svakog od nas. Diamanten und Perlen, hast alles, was Menschen begehren, und hast die schönsten Augen. Mein Liebchen, was willst du mehr? Auf deine schönen Augen hab ich ein ganzes Herz von ewigem Leben gedichtet. Mein Liebchen, was willst du mehr? Mit deinen schönen Augen hast du mich gequält so sehr und hast mich zugrunde gerichtet. Mein Liebchen, was willst du mehr? Imaš biser, dijamante i sve za čiji svet uzdiše. I najlepše oči imaš, mila moja, šta bi treba više? Tvoje mile, divne oči i srca mi izmamiše bezbrojne i večne pesme.
tvoje mile, divne oči, mnogim bolom mene diše. Ti me njima upropasti, mila moja, šta bih htela više. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait des jolis noms, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais parfois dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pushkin boire un chocolat. Pored mene je hodala Nathalie. Imala je lepo ime moj vodič, Nathalie. Crveni trg bio je beo, sneg je pravio tepih na njemu, a ja sam u hladne nedelje pratio Nathalie. Pričala je jednostavnim rečenicama o oktobarskoj revoluciji, a ja sam razmišljala da posle Leninove grobnice odem do kafea Puškin, popijem čokolad. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowances for their doubt too, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count at you, but not too much, if you can feel the unforgiven minute with 60-second worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. Sačuvaš prisebnu glavu, kada svi oko tebe gube svoju i okrivljuju te za to. Ako možeš da veruješ sebi kada svi u tebe sumnjaju i sam pridodeš njihovim sumnjama. Ako možeš da čekaš, da ti ne dosadi čekanje, ili ako si prevaren da sam ne varaš, ili ako si omrznut da sam ne mrziš, a da pritom ne izgledaš predobar ili trenutar. Ako možeš da sanjariš, a da snovi ne ovladaju tobom. Ako možeš da maštaš, a da ti maštanje ne bude cilj. Ako možeš da se suočiš sa uspehom i neuspehom i smatraš te dve vatre kao da su potpuno iste.
Ako možeš da podneseš da istinu koju si rekao izvrnu nitkovi kako bi od nje napravili zamku za budalu. Ili da posmatraš propast onoga čemu si posvetio čitav život. I da pogrebnem sa dotralim alatom opet mnogo stvaraš. Ako možeš da prisiliš tvoje srce, nerve i tetive da te služe dugo, iako si ih nemilice trošio. I da izdržiš, kada nema ničega više u tebi sem volje koja ti dovikuje istraj. Ako možeš da razgovaraš sa nižim od sebe, ne istakneš svoju superiornost. Ili da u društvu sa višim od sebe sačuvaš svoje dostojanstvo. Ako ni prijatelj ni neprijatelj ne mogu da te povrede, ako te svi cene, ali ne previše. Ako možeš da ispuniš jedan nezaboravni minut sadržajem koji traje 60 sekundi, tvoja je zemlja i sve što je na njoj, i iznad svega, bit ćeš čovjek, sine mi. Za kraj ovog našeg svečanog skupa, učesnici dramske sekcije, vođeni svojom profesorkom Valentinom Holerbach, spojili su prošlo i sadašnje vreme i pokazali kako je samo forma različita, a suština uvek ostaje ista, jer jedina je uspjela da izdrži sud vremena. U predstavi Svet je lep kada sanja. Evo, nisam ni ušao na ovaj Facebook, već mi snirviraju ovi klinki. A šta da te pitam, Ajde, nemam sad knjiga, čovječ. Znao sam, pao je sistem opet. Ručak! Jo, pa tole mi kevo ručka, čekaj, prvo sistem da podignem. Sad pođu u Facebook. Operi noge! Daj, kevo, čoveče.
Čak više su podigao sistem. Facebook je bitniji. Život je lep kada sanjamo, još lepši kada se budimo,
slika. Kako sad tebi da sad nisu Dobra, vi ste normalni, ti našta liječi. Hvala, Riko, kako si to učina? Kako Riko da ti šli? Čekaj, ovaj skrivena kamera, šta? Da, skrivena kamera. A sad ne znam. Nikad nisi gledala televiziju. A, televiziju mi jako rekao gledam, nikad da se skupimo kod nekog televiziju. Vidi, još je rekao ovo, da ti kao pravno uzela će zbavno kao ti stvari. Ja ne mogu više ovo slušati. Ajmo da. Mislim da se vratim. Čak. Mi smo se izgubili. Pa vi kao Srbi. A jesmo. Pa dobro, mi smo krenuli do parka. Evo, odlično, može. Pa da, otećemo dan kudu kući. Ajde. Lei non cosa chiedere tuo amore, cosa farò per conquistare il suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, 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 ti voglio più presto sposa. Marina, 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 ti voglio più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Куда стати играть? Все А я знate pa pravi? Momci dođu. To, oni mu pravi dobre znati. A gdje ćemo se naći? To je u škola, mogu govoriti. Može, bilo samo da ti ga bilo nađe ovako da Ja, čega sam se sjetio tebe? Jesi se sjećaš kada je mene i Sebastiana, profesor srpskog stavio da naučimo nekih eksanaka? To je bilo pravo mučenje, kako si toga ne bi sjetio. Kako je to? Kako ste samo bili smiješni? Pazi, da gledam, malo nije jednostavno. Ovo se slobodio na reći. Inače... Ali dobro, meni nije bilo toliko teško da glumim Hektor, ovako sam lep kao i on. Da, nisi bio ja sad. I još kolona, ne? Kako se to vi obučeš? Što? Što? Bilo ono Maja, Tređa, Tikepa. Patike, brate, patike. To pridžama? Pa šta je to vaša? Daj, pogledaj, moj dede nosi ove cipave. Oče su njih. Kako se vi to oblačite? Mi se oblačimo u skladu sa našu muziku. Čekaj, što vi slušate? Pa Beatles su da. I twist. Šta mi twist? Kako se rekao? Ne znam, da je važno. Što mu ne znam? Ajde, znači, desno nogu mačeš u cigaretu, a da širo pišeš. Sad nisam vidio. Pa što ne islušate? Što slušate? Gangnam Style. Milijardu je 200 milijuna ljubav na YouTube. Čega? Ljubav. Ćo, daj mi pokaži, molim. Daj. Daj to. Telefon. Evo žica. Što je žica? Ako
šta je sad ovo? Čekaj, ajde, mi smo parku, ovo je crkva. Pa je crkva, ali gdje ti put od crkve? Da, pa ja ne put vodiš što ti rekao da je crkva. Ovo je srovan, svaki dan ga mene, znači što. Ajde, čovječ. Što mi došli? Vjerojatno smo izgubili, šta drugo prestaje? Ajde. Ajde, čovječ, ajde. Srca koje su žarko volela, koje su snažno pucala, i vedro ljubav čuvala, more nosi duboko, životu beskrajnom, sklonjena srca. Pa dobro, šta po njih da položi? A što ne slušaj? Pa nije. Ne, neće ga pređemo na stvar, mi smo sinoć ponovno izgubili, pa... Srbobrancija. Pa, šta? Ne možemo da radimo put. Pa, više morate samo da igrati večeras. Ali ne tako obučen. Naravno. Nego šta nam čujem baš. I da naučiti. Pa da, nema šansa. Da, ne, tamo, ako me vide, neko snima. Stvari, pa šta nam drugo postaje? Pa neću, da. Pa izgubili smo, ajde. Budem da se stvari. Neću, da će. Ajde, ima alkohol tamo. Alkohol? Da. Da, ne pije. Da, kako se gaći, to sam neki dan. I što sad je ništa, ajde ćemo onda snimati. O, ne znam. Pa ajde mi ja nek stari, u stvari, brate, pa mogu da ih pozdravim. Pa, super. A ti vidiš, sada da snimamo. Šta ćeš? Uzem neka svoju, neću, dođu 100%. Šta radiš ovo? Piši mi gledati pismo. Jer me zez, pišeš u onom pismu 21. veku. Kako to još dalje? Kom veku? U 21. Ne. 1962. godina. Šta? Malo dete zna da je 2013. 21. vek. A šta je s vama? Dobro, da, ajde. Šta si napisala? Pa, pitala sam ga da li žele da se nađemo sa dva kuće. Oba 6. Naravno, ako da moj budu pusti, evo da Pitaš se roditelj te pusti, gdje si s dečom? Ovako drugačije. Ovo je pobegne. Hvala mi došli da se kazi. Hvala da se obrati si da. Kakva kazna? S roditeljem mi najlakše. Ja svaki vikend dolazim tu neke oko 4 kola, 5 molova, 2 sam, verujem da nemam kako se ja sam ovdje pogodila. I oni mene sveći na prepusti, lepo meni lepo. Sve gledaj na ovo. Šta? Zato ti ćemo pravo skući. Vi nisam se mi su baš lepo pravo. Mi se ne žele. Znaš šta? Ti bolje sam ga dodala na Face. Što ti pola poslada? Na Face, slobodno ništa na mene. Da, daš ga malo, boc. Ne, pa tamo, stičeš malo, bociš i eto, kako? Šta sad radiš? Daj, da. Ja sam ide na romantiku. Kako romantika možda se? A može, to izmodilo. Što da predati? Naravno, da sam prije predati. Koliko je sati, već
Hvala